uTito Maswanganye bafethu has already made his debut for Al-Kakit bafethu yeah bafethu yakunjalo bafethu Al-Kakit something bafethu so funda ngendlela bafethu ukulisho phela bafethu asiwona ama-Arab but-ke bafethu laphana nje just one day uTito Maswanganye efikile bafethu uyakhombisa ukuthi no is here to play. Usedlalile-ke bafethu uTito Maswanganye egemini laphana i-team yakhe bafethu eyiwinile lapha eBahrain ngo 7-2 bafethu beku goals galore and nayo uTito bafethu uveziwe wakwazi ukuthi angene egemini bafethu adlala ayishuthi kuyashesha kodwa vele ubefithi phela bafethu uTito angiboni ukuthi vele besadinga ukuthi again ifitness since ebe umuntu vele obidlala even nalana bafethu siyamcongratulate ke bafethu uTito simbonile after welcome kamnandi kanjani bafethu laphana kade bemfakela bemenza isiroba laphana bafethu ihamba ngomkhumbi laphana ufike njengama sirobas ufike hamba ngomkhumbi laphana bafethu waphuma uTito wabonakala ngaphandle noma okunye nje bafethu bebekwenze ngeAI but bebenzile ukuthi at least cishe kubonakala ukuthi uyena uTito bafethu waphuma ngaphandle emkhumbini yabona uma ungakayiboni bafethu unveiling yakhe hamba uyibona bafethu khona iphethini abayisikile laphana kwiOrlando Pirates ngiyasola khona uadmin bafethu abaye bathi acela nje outsourcer for le process bafethu yoku-announce uTito mawunje bafethu ubungakayiboni uyibona uTito bafethu usiyaqala bafethu usezweni phela la ekhona bafethu eBahrain irandi la khona lena bafethu eBahrain lilingana no43 rand la eSouth Africa yabona nje uTito bafethu uzoyibulala imali lapha